Manyaw siya yung DILG kareng LGU na may pasang ordinansa ning matigik apa magpatupad ning batas king sigarilyo at vape. Ay ni report. Mama Pilaya ing Department of the Interior and Local Government o DILG kareng Local Government Unit o LGU na mipasang ordinansa asusuporta king pamagpatupad dareng batas king tobacco, vape at aliwapang vaporized nicotine products. Agpang king DILG kailangang makatud king pambansang batas reng lokal a ordinansa at dapat mitakdang kawaning pamantayan king pamamisali, pamanggawa at distribution dareng produktong areti. Inutos kareng LGU na ipatupad ing Republic Act 9211, RA 11900, RA 10643 at aliwapang kaugneng batas kalupaning RA 11467 at RA 10351. Manyaw siya rin ng DILG kareng LGU na magpatupad patakaran dikil king smoke-free zones ay gustong lugar para king pamanyigarilyo at pamagkanang graphic health warnings. Asahan lang makipag-ugnayan ng LGU king Bureau of Internal Revenue o BIR king pamagpatupad ng minimum price ng vape at nicotine salt products king lokal na merkado. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.